यलया खोनाडे जीवन्त संग्रहालय देखेको व थन्चपी महिलाते त सशक्तिकरण यागु आजु कथा समावेशी बाजा उपभोक्ता समिति पाखे पि न्यानो या मादल प्रशिक्षण ब्योगुदु फते पिन्यानो तक ब्योगु प्रशिक्षण वंगु आइतबार श्री रुद्रायणी माध्यमिक विद्यालय स छगु जाजोयाना कुचागु ख जाजोया कजी लक्ष्मी प्रसाद डंगोलिया सभा नाय श्री जुगु जाजोले मुपा कथ यल महानगरपालिका वडाल्या 21 या नाय रविन्द्र महर्जन छाया दिगु ख जाजोले वडादाय महर्जन खोनाडेया भाषा कला संस्कृति बाजा गाजा संरक्षण यागु महानगरपालिका व वडा जाकुथिया मु आजुजुगु थासे थुगु कथया संरक्षण सम्वर्धन खोनाडे जीवन्त संग्रहालय देकेत ग्वाली जुइगु थाया दिल सकृष्यन परम्परागत रूपमा छिसे सेकावाजको बाजा गाजाको सम्मान दो वो सम्मान महिला बालबालिका युवा वयस्क सकृष्यन उतिकै सम्मान यागुदुले छि सकृष्यन ठौटक ठो बाजा गाजा ढाका होएका वालेना दिपे सम्पूर्ण गुरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त याएमा महिला सशक्तिकरण महिला ऊर्जाशील जीमा महिला निर्माणकर्ता जीमा उगला जियो आशा व्यक्त याना छिसे ठो कार्यक्रम ढाका जम्मा 2 लाख रुपैयाँ देबो जग्गा 2 लाख रुपैयाँ देबो यो मुख्य उद्देश्य संगीत क्षेत्र खोकना चाहिँ अब्बल जिमा संगीत क्षेत्र खोकना झ्याप्ले न्याउलामा खोकना ढाउना न प्रस्तुति या भएमा व सकृष्यन संगीत सेक्यो अवसर प्राप्त जिमा ठौ मादल सेना भूगना सकृष्यन चाहिँ मादलले अनुभूति काट उत्साहित भया छौँदो व उत्साही जिउको प्रतिफल भयो विशेष सेकाले प्रस्तुतिको जिउ प्रतिफल भयो एजा छिपदा चौख बाजा गाजा संरक्षण कला संस्कृति संरक्षण भाषा व भेष संरक्षण जीवन्त संग्रहालय मुख्य उद्देश्य था चीजे खोकना जीवन्त संग्रहालय खोकना रवले न्याकु चीजन सुने नेवा त्यसै मानेको विशेष कथा यो संस्कृति परम्परा भाषा गाजा वेशभूषा जीवो लिपि चीजे नानासको ख जीव दाबा खला आमा या देव ब्याखना बुल्लो चीजे एनासको तो स्वयं लागे विभिन्न कथा या दोनों त जीव खोकना होई वेगा बिन्दु केनियो लागे चीजे न्याबले न संरक्षण या माउदो न्याबले न चीजे समय भी माउदो ई भी माउदो अगे जीवे निरंतर रूपमा लगे जिमा ठोकार न ख एजिया खोकना मात्र खोकना मको खोकना छौ पहिचान खोकना छौ हौ पहिचान उपेजिया छौ छौ सिर ग व सिर झुके मयाको लागि छिक्ने गुरुबी लगायत प्रशिक्षार्थी पनि छ भूको ठ मेहनत गर्न दिला ओटस्क चोछा बहु त अठे जाजोया कजी लक्ष्मी प्रसाद डंगोला मादल प्रशिक्षण या महत्व या बारे थटिका दिलसा पि न्यानो प्रशिक्षण बियादिपी प्रशिक्षक व प्रशिक्षार्थी तेसन थथगु अनुभव कना दिल जिसमा बुगु सोंगु ठासे सोंगु ग्रुप नाइ छन बले जम्मा 65 जना त अजको जिसमा सिनियु जिसमा सफल कजिबा नपा लिबा एक हप्ता ति अजको जिसमा मेहनत लागिन जिसमा ठुके ठाउजको म मेहनत न 10 12 दिन हिसाब एक हप्ता न्य जिसमा हाना मेबी इन्ट्रेस्ट नबी माबिन्द चाहिँ जिसमा मेहनत लागिन जिसमा बनाउँछु ल 45 दिने रुलो मादले लाजके त्यसै पनि समय छौन्यो जो गोल्टा चाहिँ समय तर 45 दिन भित्र माबिन्छ ठौ बी जानिसक्या छे जानिसक्या कपडो सुतन से बनेर ढाके नावास बिजमा बिन्सिमेन 3 गुना अप 4 गुना अप चाहिँ ज्या छे स्वेमा बि अप टेन्सन दुबे माबिन्छ जी फुर्सद दुबिन्छ सेन अप मेहनत दिना चाहिँ थुली तक चाहिँ 50 दिन भित्र चाहिँ थुली तक ठाउ चाहिँ गोकोसी सेन्दिउ ख तस्क खुशी खका तर उके चाहिँ दक्कै तर खुशी खन्छ सुगार आछ जिसमा सुरु यन मले दक्कै नि आया अनुशासन थे जा तरो चीज अथवा संस्कार थे जा तरो चीज में छुए मरगा जी सब दै ख तो 45 दिन 2 महिना तक भित्र चाहिँ हो चाहिँ वेक अप इन छुए उसी मरा चाहिँ ओपन गर्दा छ्यारा छ जिसमा 7 बजे छ 8 बजे तक जिसमा 1 क्लास केस नु तर लेबल जिसमा 8 बजे जब मको
एक्स्ट्रा टाइम दिया नभएको विषय मेहनत दिए दिला वो दुनुलाई चाहिँ मेहनत दिए दिला वे मेहनत प्रतिफल था संगीत क्षेत्र मन मर्पी कमेजी छारासा न्याथाना छिबी न्यान डन सामने मने हार्बन ठाउँ सुरु जिए भन्थे पर यो मतलब नुगा ढुक ढुक मिन भन्थे वना छगो चाहिँ जिया संगीत खेले जो काना वना छगो चाहिँ संगीतीय रूपमा चाहिँ ओ जी हेतला संगीत प्रति मोह वो आकर्षण मरुबी मनो कमेजी अथे जुगले संगीत यादु खेले निसा पिन्काना न्यानी वे मागो दयो निम्ति चाहिँ सिधा माडल सेनाले छ नाबा चाहिँ मिसमिस बाजा गाजा रे थिए मजो ल यो पनि चाहिँ जुन गलत विचार र ठौया कार्यक्रम या ज्याजो याकादी कि गोसाल कलन चाहिँ ठो विचार र परिवर्तन नासिर मिसमिस न मौका व निराशा र तासा अवश्य न चाहिँ ठगे दुपटी प्रतिभा सिके सुसु प्रतिभा राजने वो फरक तरीका से प्रतिभा किनफिट है चाहिँ उदाहरण सायद थन्यने दो सर्विस बराबर दिया जी व्यक्तिगत छेडिया व्यक्तिगत आफैलाई सिपको उनको दुखसुखी गुरुबिनको प्रशिक्षार्थीहरू पाएन 45 दिनको प्र्याक्टिस गरेर दिन थाक्यो श्री स्कुल याको कि बाके गुरुबिनको सम्मानना दिएको कति भए चाहिँ खुसीहरू जिको 45 दिनको मेहनत दिएको कदर छ वो किसमा प्रशिक्षण लागि अथवा सेकिमु लागि छिठाए चोपी तटपी के पिसा के चाहिँ मन तया भागकाल ठुत्तस्कै चोछ्या बजु जीव निवास संस्कारे हो बाजे गाजे यो बुढी महत्त्वपूर्ण ठाउँ ख कि सक्सेना छु खोलसी अजको द खोल भयो टाइमले काफुया पंगफुया सरी पंगफुया गुगु चाहिँ बाजे यो ज्यायै अकेना चाहिँ द खोल भयो ज्याबी रासा खासी पिउडा खासी पिउसान वहे बाजे गाजे यो खए जुई अले आना देख पोडेले गुगु चाहिँ झिस म्युजिक ठाउँ ख हो न बाजे गाजे ए खख ओठेन तो झिसन चाहिँ मिम्यो हरेक ज्यायासा वो बाजे यो चाहिँ टरौ महत्त्व तर झिस मोठिया जको ठोजिया छु आ झिस ठियो बाजे गाजे यात प्राथमिकता बिया याउनी मा ठैबो मन टुसे ठो कार्यक्रम छिप्पे सक्कसित दाजु किजा तटकेपी गुगु सो झाल दुनुगला निसे छिप्पिन त लस्कुसियाना पिन्यानु तकन ह्यागु बाजा प्रशिक्षणे माडल थागुली खुइन्याम मिसतैगु बोटी डुगु खसा मे हालिगुली सुइमेसीगु बोटी डुगु ख अथे इमिसा मंका कथा बाजा तकन हेबवागु ख Stop.